إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد Allah'tan jardamı menen bir qancha sabaqlarımızda qısqacha türde asarlarda qısqacha türde okuyubuz. Ötken salihinlerden kelgen asarlar menen qısqacha türde tanışsak. Ötken salihinlerden yaşosunda biz üçün köptögen jakşılıklar var. Asarlar qısqacha türde birok manileri ötö manilүү nerseler tuuralı aytılınat. Oşol nerseler jardamı menen bizdin жүрөктөр тазаланат. Жанама ошол өткөн салихиндер айткан сөздөр, насааттар, осуяттар ошол рухтун азыгы жана амалдарыбыздын оңолуусу үчүн, жакшы болуусу үчүн себепчи болот. Ыйман жана акыйдабызды мына ошол өткөн салихиндердин сөздөрү менен оңдойбуз. Ötken salihinler imanları menen, öz işenimleri menen ayırmanan turuşkan, alar arkanday paydasız nerselerden alыс boluşkan, alar özlerinin ıhlastуулуктары menen ayırmalanışkan, ümit kılan Allah bir sebep kılsın, жүрөгүбүздүн оңдолуусу үчүн, тазалануусу үчүн, тура жолдо бекем болууга, мына ушул ötken salihindердин айткан сөздөрү bir себепчи болсун. Qaysi bir insan ötken salihinler yolundan жүрсө, alardı erçise, bul insan alal jadda dep atalat, tuğra joldo bolgon insan, tuğra jolgo түшкөн insan bolup sanalat. Allah bizdi ötken salihinler yolundan жүрүүчүлөрдөн kılsın. Allah albatta dualarga жооп берүүчү zat. Allahu alem, sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.